Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan mabalin ti Tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti Tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Doming, mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wennutok gareng. Nagduduma ti akam na. Bida, kontrabida, ken observer. Di yung arot diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat iti sabalimanan na parang iti panakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Isagot mi kada kayo ti istorya arpauluan. Nakamulagat adi makakita. Dito'y drama tayo. Doming, mabali namin. Kastoy gaya man iti tiyandaan. Wanmat, dakulan tinagbaliwan na. Napayagaya man adi ka imay dito, Dom. Uy, sa anak mo't ngamin na maragpasyar. Sa anak mo't makichinsinda. Wana niya. Ay, di tantikar niyan kan si daan. Ada sukik iti karni kan ikan dita. Mapantagumatang iti itutunong ikan. Iso matibagak ko ma. Dagitay dadakkel alapo-lapo. Timbag kat tabasit mo ti tao. Saan akas ide alinutlut diti pagnaan. Ay, tadama ko na azuning itam. Mas nop ti ayan dagiti agpapada alako. Saan akas ide nga kakaiwara ti pwesto dagiti aglako iti ikan kas kada karne. At dapat iti aglako iti halo-halo iti abay ti wagwagan. Uy, sakit kaslay gagaramot ang iti agkiw-kiwar iti naiwari sa luplupot iti mangiwagsak para iti pilyan da agatangan. Kunampay. Iwagwag damot ngamin tapno mawagwag ti tapok akimpat. Takasano aya? Kat maiwaralangan iti napapan iti sako ti pakaiwarisan daadaga. May karton mo't iti tila ako awagwag. Ang medyo mayat itan di tawagwagan. Nakahangaran dagiti luplupot. Uray irut-rut. Ihanger dan. Amay ka, mapantay iti pesto ti sukik iti ikan. Solve man ti may sa kangundot aldaway. Gamnay. Nalabsak sa tinangan Kasano? Ini mas kundi tinuno alapo-lapo. Ngayon dap-dapal ko iti presko akamatis kan sibuyas. Anay kan iti digot bugoong. Ay. Wayat ti rumidabit. Apag isunto no alas 2 ng ipapan ko iti barangay hall. Ay. Agil ilat kan, kat di kan sapay na palpan. Wayat ti busog ka. Iso nga, Rod. Di ka maturog, no di ka pa'y napalpaan, tama nga na mabatibat ka. Agid idak lang, mat. Ay, entun maluman nga ginawak ka dagiti nangananta. Ada awag ni nanang, ada ka no papanan mi. Aya. Mapan kami ka no agpamasahe ije kumari na amang ngilot. Nasakit ka no nga minti bukot na. Oh. Alakat kadwa ma.
Wan. Nini, di ka pa'y matmaturog ta mga numabatibat ka. Wano, umay ka tagpamasahe ka. Inton maminsanan. Nalaing mo't lamang ngilot ti kumari ni nanangaya. Ay, nalaing nga. Kunak no bulag ididay jay, ako mari ni nanang. Saan mo't kayam? O, anya, umay ka? Inton maminsanan. Sige nga, Rodan. Ay, iridep ko talaga. Hanggang magpalpak pa. Madingag pa iso. No iturog ko ti busog ko. Bakla, dyan baon ni Kumari Bita nga masahista. Naglay kag masahay lakay. Aya, Nakaginawa ka dagos. umayak tumamutag pamasahe, numapan kan tumanain. Apay nga iton mapanak tumanen nga no kayat mo ti agpamasahe ita. Mapanta yam ammo ka. Mabaleng. Anya kita sana mabalin. Ngalaman nga rod. Tani, ag sakit-sakit ti bukod ko. Nagpanatengak san. Ay mayat, apag isuan nagpailot ka. Tabarang makigtot di tapanateng mau kat saan ako maraw. Wang nga rod. Agil ilo takiti ubing, agpanateng. May mbaganda. Ngamyak mat mailot ti bagbagay. Masapol sa bali ti mangilot, winumang masahe kanyak. Kutuun mo't Ang mga no kayat mo amapanak agala iti bulong ti gawad. Ta iso ti imasahe kan ni Gudda. Gudda! Wen, Gudda, tinagan di bakla. Ala. Ingkaman nga rin mga alay ti bulong ti gawid. Ken itugot tan jay lana pagililot ko kadagiti ubeng nga umayda ipapailot. Iso ti pangilot kanyak ibagbagam abakla. Sige, agdatakan. Ay nang. Nay, mababayin kan sa pelaang. Okay ak lang, manggusti, saan nakadelikado. Ha? Awan makitkita. Di oray man nagilad-ilad ka, nakakayang. Awan anyaman na kanyak. Saan ka makita? Ay, narabak kamot gudda. Ay, no kidding, manggusti. Sa bali aka masayista. At dabukod ko nga style. Aday ta. No dagiti daduma dita kat ununa anda amasahian manipod saka ngagpangato ang nakapaklab di ilutan da ay sabali at ay kayat ko umuna ti buksit agpababa yan agpangato. Ay. Alawinin. Ay, nyan da ito'y. Awang kadot makita na. Idinto ta nagdadakkel dagiti mulagat na. O anya, ready kan manggusti? Wan gayam. Awagan naklan iti landa. How's that? Landa tiyawag yo kanyak manggusti. Is that okay? San alando? Ay! Diyak kayat day talando. Nagan ti agkalkalyot kutit na day talando. Kan may isa. Babae akan niya. Alawen, landa nga rod. Diyak kayatin ti Gudda. Ala. Ay, ala nga rod. Landa no landa. Ay, isay landa ko na kuma. Sa bagay, asino ti mamati nga dadugol mo? Babae lang tamo te tsuram, nagpintas ka.
Wow! Ay, thank you, Mang Gusti. Ah. Do not worry. Agbalin ka a pogi ita. Times 3 a pogi points. Ti masahikan ka. Paingay asabali ti arikapam. Ay, sorry. Ah. Ay, jakmat ngamin makita. Anya. Ah. Kaya bakla. Nakamulagat, di nakanumakita. Sabalin samot ngamin tikit kita. Ay, saan mo? Talagaan arikap ko lang mo. Tadyak nga makita. Ay, urela nagkulibag tong. Ay sus! Nalakaaya ti maarikapan ay. Oh. Salbag na ti abak. Ay, Gundawayan nagsapay. Anya ngay lakay, mayat tirik na ba na masahe? Wen, nalaing da abakla. Ay talaga nalaeng. Naglamuyot pa dagiti dakulap nagmasahe. Wen nga rod. Sakit mang luko pa ilang, mate. Anya mang loko mo tikunam. Ibaga na aqua. Ay, isang gaya mo na ibaga. Nga, anya. Apay adi mo ituloy ti bagab ko ba? Kwa, talaga analaing nga masahista. Imipikto adagos kanya. Imbaglakit din. Tadyak na ibaga at tila na arikap yebak na kanya kaun iti pinadatanak. Kanya estilo ng agilot. Imo na ti padata. Amin mo't anak pampamasahiyak at paklib nga una. Santo padata ti posisyon. Yung sabari mo't daya ta padata nga una. Sa payagkrawa. Ay, hihi. Anyan. Ampang nga paklareya. Gundawayan naksapay ti kunana. Lakay, Hmm. kuyugak ni Diling ang mapanag pamasahe. Sino adiling? Ningay Diling nga anak ta iti kasar. Agdadait day jay, iso makmakta nga na kanayon. Iso nga agpamasahe ka na, tabarang kanuno, makarelax mo ti bagbagina. Lakait ko yugam. Amang ano kayat mo ti sumuraw? Ay saan? Agpamasahi akto manin intun malim no bigat. Iso no di mo kayat ti makigiddan. Nay, mapanakaw. Sige wen. Ingat. Nujay ko na ni Sufing. Nujak kano kaya ti makigiddan. Na. Hihihi. Adan sakit di kayat na asawa ni Jaya. Pagimunan nan sakit da Jaya bakla. Ay, bay aklat ta. Bakla mo da Jaya. Ada aya maitid da Jaya bakla tapno pagimunan ni Sufing. Kunak no adda kadwam ngagpailot Mang Gusti. Awan. Siyaklaang. Sumarsaron ula kanon da Sufingken yakadwana akaro ba may. Oh? Agpamasahe ka kadimanan? Mayat kat ti masahim. Makaginawa ak. Ay, maragsa kanak no kastaan na pintas ti kupensyo a customer ko. Ad-addaman itan asaya atat ti agmasahe. Kastaman ti kayat kao. Apay nga ta. Makisa sa di naman lamay perang dagiti mata na. Nagdadakalat ti mula. Oh. Ay, di ka matagsaon Mang Gusti. Akwa? Kit-kita anak nga men.
Nagpintas ka no babae ka kuma. Ay, babae ako mata talaga. Hunggay man niya. Nagtaer ka nga ta kung kumano agpakalalaki ka. Ay, no babae kuma. Pang beauty queen. Oo. Nakaready kan? Awan na. Alan aguyos kan. Kung naman nakaready kan, saan pa'y matlagayam? Ha? Ako si... Ay, aglabos akas ta. Wen, kasano ang mailot ka ngay iti usto, no adaday ta sapin mo apasal-sali. Ha? Uray, tay sapin ko, ikatak. Wen, ay di mo ibaga asak ti manguyos. Ay, pakpakawan berde. Ay, angem okay tamat nga oray mainayo na natrabaho, ti manglabos ken ka. Oh, exciting. What? Ay, no sakti manguyos dita, ay, kayat ko pa yan, Lukon dito eh. Malawan. Ay, Ikat ni kaunti sapin ko, ngam. Di lang mabalain. Asan kung ikatin to'y kaunagan na sapin ko. one mat. Saan ko matla makita niya? Alan, ay. Ikikatemon? San pay? Salbag. Nadaul-ulbud na ito ya. Nagdadakil na kita mulagat ng di na ka nung makita. Naikat mon? Wan, ay, san pay? Salbag. Pilito na naglapos. Anya kan sa. Jakmat makita. Ikatemlatan. Ala, agpailat ko na saan? One mat. Naglabos akong pagustuhan ka man langay. May ata talaga ti masahi da di alanda. So akan na yun nanti papanda sufeng. Linawas mo ting. Ingaman yan. Jak man la damdamagan wapayakas jeti style da di nga gilot. Ibaga na di na makita ti abungak. Iso apilitong naklatang aguyos hindi na panak yay. Ay, nagdadakkel mo dagiti mulagat na. Di na ka no makita. Yay. Nga sino nga'y tilukon na. Ay. Kasla maluko nakmay. Kasla mamati akmat. Adi na makita tiyab abungak. Ngam oray ibuyang-yang kaw. Yay. Nagmading estilo ti mangilot tay jayeng. Sa bagay, baklamay. Ang maguri ka. Kas di nga tamot estilo na ang mangilot kinisupeng. Bakla nilandang lalaki pailaang. Ay, madi. Ay, madi. Si Imakida. Adan ni Sufing di takyubikan ni Landa. Impag. Tay assistant na ti. Ay awan pa iti assistant na. Agsiribak. Ay sus. Awan kanya kuray awan paduyo. Tirigat na. Ay, adalat na maarikap kumutnok wa. Ang amjak amunan niya. Kas iti na minsan. Ay, madin sa dyan na arikap ko gan maggusti. Aya. Ay. Naarikap mo dahi jay. Unsa. Siyak di pagsarsaritaan da. Payman. Ay! Agsasarita tayo man. Unak no pinaglabos na kamat Sufeng. Gusteng. Apay ko mapaglabusan nak. Di nanto mala makita ti kwa. Ay di ka man. Abay,
Anya ka amang ngilog na may Mang ka. Gusti, anyat problemam kanyak. Mangloko ka! Nagdadakkel na kita mulagat mo. Ibagam kit din na di mo makitkita na kita bungak. Iso nga oray aglabo sa Na, gusta. Apay, akasa ti kunab. Di mo amo aya, abulag nilanda. Anya. Mamunggundawayan ka. Ay sus, nagalas kayon. Bulaga ka lang arudan pagkatapan pa iti madi. Madi nga aramid ko. Ay, dagas ang gaya man manggusti. Landa. Ay. Masayos tamot hindi na tagtagainap ka. Tay samot mangilot ako marin ni katuga ng asuping di na tagtagainap ka. Ditan gagayem tinagibusan ti may sapay aparang iti pannakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ken produksyon supervision ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot ka na kayo the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!